Selamat hari Minggu, Minggu berjuludung Trinitatis, Lukas Ualu, ayat 26 saharo di ayat 30 sia. Partod di nahodarna di luar Gadara. Di pamalum Tuhan Yesus sahalak nasi nongkopan itod di nahodar di luar Gadara. Adong ko penuaing halak nasi nongkopan itod di nahodar. Hamo karongan atik tung donuaing partod di nahodar lam beredar, lam dar, lam berakar, menyebar dengan lebar. Harun naing apa ini? Ubay gabe halak martor dina hodar nuain, pikirannya hatinya dimasuki oleh roh-roh jahat. Lem godang nuain, atik tungdo nang dihabio nuain, godang akatot dina hodar. Adok halak naing tabereng say sohona naing hodar. Adok satu ngaritik, adok satu ngaselu, adok halak naing ngolo manortor-notori, nasohiahia manortor-notor, nuain yang manortor-notori dengan gaya yang dahal minotobi. Sotung doho titanuain dimasuki tot dina hodar. Hanya kuasa Yesuslah yang